Hello, ta chapa farming ngai hozo se dunia hi khoi va dan chuting le khoi zu ho kila adan chuting le khoi chungchang thu aniam khat ise khom ki diu a hi ama sapenin khoi chungchang thu niaw khat ana seute khoi ho hi bu khana ai lo le colony kiti hon khanin acheng khom jiwin a hi ama ho hi anu achal omin chuting le queen leng nu jong omin hi leng nu na chu khoi ho hi om jiwin a hi itia anatong ho hi khoi ho hi anu ho female anu ho khu khoi zu a hi lo le natong le le a khoi zu ho le le a pangun a hi chuting le achal ho hi leng nu to aman ding ti dan chu ano sima pangu a hi rang pia achal ho hin agu a hi lo la sting azang gu anei povin a hi ama ho hi atha hlasam jebove leng nu a hi lo la queen ama ho dinga thunei vai hom pen chuting le ano ho nei dinga chuting le vai homa panga hi chu leng nu a hi ama ho hi hui la la dinga alien pebin ata asa ho jong bet su in om pen in a hi chuting le hui pi ai lo leng nu na a hi hui dang dang ho zo se in azui le jing jiu a hi mun khana om ting le abop win ai lo le api ki chon chon na api na chu ama ho jong hin leng le jiwin om khom jiwin a hi hui zu hola hui hin ni khana pa chaphung sang ni vel achun zovin hui cha chu pa chaphunga chu hui zu aga lo zovin hi ahin khu sung khat sunga hi hui zu thi khi khat ai lo le thi khat thi khe ai lo chamas spoon khat leke ho vel ho lo do zo ve ai lo le a hol do zo ve gan hing ne thei sim hi ama hui se hi a hi leisi na 80% pollination ti dan chu pa cha ho a kuna apa thingphung ai lo le ham hing ho pa kuna aga ki sep theina khu huya kuna hi 80% a hi ani channa hoi hi ehon iti iwa wam anabe o hite jilaya veleu hen lima ki mu he hoi box ai lo le box khana hoi akiwa in asunga hoi achengin hoi zu ilajive hichi traditional knowledge a hi hichi inmun a hi lo le ilomun a hi lo le yum namun uwa age na ding om na ding khoi ki sem na the na ding box ikoi vin hi hichi khoi box sunga chu khoi ilaven khoi ho chu ikoi jive hichi traditional knowledge ti dan chu inu ipa ipu khanga pana a hi lo le malai mi ten hi ti a hi anawa azing ji a hi tai a hin la hichi traditional knowledge si tulai khanga dinga apa chom tapon a hi aji chu kum khana khatwei ni wei thumwei a hat ten akela zove ting jong le atui ho ai ti khoi zu i he ting jong le west ti dan chu ake manglo man thei lo tampi om ji tai a hin la tu khang to ke phat to ke to a khan to na dung om dung zui jin tu a hin scientific knowledge tu teng le khan to na dung to ke na modern technique a wa thei khoi om ta ni hi aki khit na tampi o me ana sei ki rete traditional knowledge hilo le masla ya iwa adanu veta vin tuwa hi modern hilo le scientific anawe hute hoiwa adan hichi veleu chun laya boxi namu ding hi boxi hichi modern hilo le tu khanga scientific ta a hui akiwa hu a hi eho in ina iwa ji ho hui box ho khu a hi le asunga khu box ho khu don khat bu o me na ichilaya hi box hi vele chun box khu don ija nam khat namu ding he tua akila do hu a hi le achung ki khu atin a hi lo le achung ki khu na mai hi chilaya abana hi chu khu a hi le chu khu adal na achung langa adal na a hi bo ve na aban kina second chamber a hi lo le second adon na hu be leo chun chilaya chu khu khat anyau pa khu don khat a hin chuting le anuya alien pa khu don jat khat he ki ne ichilaya akila do na khu hoizu na hoizu ke sim na a hi e bana anoi pen hu hi le
chilaya khu khoi pi na hi e layang khu zoom thei chiteng la chungang khu zoom thei abana hi chi anyau akila do khu ahom nyau cha cha hu na mu ding a hi ahom nyau cha cha khu khoi lut le na ai lo le khoi ba le na khoi ko a hi chi khoi ko khu nyau cha khat a hin api ho lut thei lo a hi api ho khu pot nong pot thei lo api ho khu lut nong lut thei lo hi api asunga hu ake koi teng le ichi api khu hiti a khu asunga khu ge den ai lo le den ji a hi tai hiti a khu pot do thei lo teng jong le chunglanga jong kal do thei lo a hi ichi zali khu nyau cha hom nyau cha ke sim a hin ichi laya chi hi vele chun ichi hi ama api na hi e api na hi ano ho a hi lo le azu them khat to ano ho kisim na hi chilai hu api ji a hi hui pi na ho chilai hu amasa pe na hui teng achen masa teng le chilai hu apin huin azu ho a hi lo le ano ho atha masat a hi lo le ano ho asim na masat na hi e chilai hu hui zu ho hong dim teng le hui achunga hu kit ji hi chi chunga hu hui pin achung langa akal theina loadinga zali khat ki koi ji ki ne he chi khu vele chon chi khu zali a hi e chi a khu hui pi lu thailo hi chung langa a hin la hui zu hol ho hui zu sem ho hui anu female ho chu anu azu hol le azu pole le ho chu chilau ke thol ki he anoi langa khu hui pin hui no ho ai lo le atam teng le hui ai lo le azu ho atam teng achung langa hi cha achung lang box achung nung pe na khu hui zu ki sim na atum be a om he ichi khu hui la teng le anoi lang kila ji lo achung langa ho zo khu box achung langa zo khu kila ji ki da he ichi hi ve le chun ei ho a traditional elo le ei hon ichi masanga hui box khat se sia azu api abon chaw khom ji e hin la ichi scientific ai ve le chun ichi box thum o me na achung khu aki khu na ahin anuya khu alaya a box nyau je khu azu kila na hi cho hi azu na he cha hi hui zu se ji e abana anuya len pa khu hui zu api ho to hoi no ho ki sim na mun khat hin izi a chu hui zu hilaya wang khu akila ji poi tua achung nung zo a khu achung nung zo a hui zu ki sim na chu hu a hi hui zu hi iti le la pha dham hi chi iti le hi chilaya achunga khu vex ti dan chu hui zu na hu akang ati dan chu hui zu hu na atam ho khu kanga he chi hu atam teng le ilai tau ki sat do a chelai abe ho hu chema ki a hla a itia chu harvest ti dan chu ki lado ji azu hu ki lado ji a hi chelai hi chi hi vele chun anuya umpa khoi chu hu asan thi me na api hon achting le khoi ho api hon anu ho chting le hu ju thing lo ho atam zo ki sim na hi chelaya anuya pa kho ahin la achunga pa wang hu hui ju thing ti dan hui ju atam na iti a khu ki cmg a hi achunga pa khu anuya khu he ka sei ma banga chu kilazi lo a hi iti dana achunga box nyau pa khu hui ju thing ti le achunga khu box lin pa khu zali zolanga zali ho chu mahin aji chu api ho khu achungla hongkal thei ji lo hui ju sim ho bo achunga hongkal thei ji wa hui ju ho khu an sim ji o hin api wang khu achunglanga hongkal thei lo ji a khu anoilang se a hi ji a khu anoilanga khu ano ho asim ji o hi ano ho kisim na mun hi ji hi tai heading khat chu hi chi hui zu ho hi amuna ti dan chu hui wa na iwa na box ho ko ma hi hui zu hi harvest ai lo la ji lo di aji chu hui hi amun ko ma ila teng le hui hon hui zu ila sa ho chu an ne ji wa ai lo le an ki hlo do gang chil chel jeu a hi izat ham khat mangchen the a hi ji a chu hi chilai amun mama hi ki bol ji hilowa mun chu ma hui zu achunga ampaw ki lado ji a hi ti a hu azu hu ga ki thlit thaji a hi hichilaya azum na hi machine khat awmin azu
machine he hla na khat ome hi chi khu box ta bang thi khat machine khat min hi chau ikoya ki ipe ya le azu ho si si hung long thazi a abana hi ti a khu azu na khu box nga taw ki koi lu the ki hi ivet na le traditional knowledge itan e ho in box a azu hu ya hla ai lo pun si a ki he do zian hin la hi chi wang hi hi chi mama hu azu kisim na mama hu misina ki he hla a abana hi chi mama hu a box a ikoi kit jing the hi even na le e hon traditional ai lo le thingthlang ai lo le masanga iwa ajibang wa hu hoi pi yong hoi no ila teng ai lo le hoi zu ila teng hoi pi ki chon the hin hi chi a wang hi hoi zu ila jong la hoi pi ho ki chon the lo hi hi chan chu hoi wa adan ai lo le hoi chung chang thu a traditional a hin scientific a hin modern hin het kham khama se o hin isei hilo isei linglo isei hai ding a hin hi jong le ke he them to witen khat to in phat chom pi du ham hitia kitia hitia hi hin se ma hin video hi se hil se wal elo se linglo ma le kingai da mu te chan chu chan te ka ke pa e